Na say ye share ye bra wo free akomedwuma ni be wura nyame mu. Ghana for kire wo ma adwene say it is too early. Say wo be hyase de ne nsa to amanfo so wo hu ne say. Enye too early. Say nyame frɛ nipa one day. Na one day na ode na dom na dua wo moda no. Na wo ye nyina so na wunya education na wusua de efiri mu. So be a police in so still what go school. Eti maame evangelist Patricia former Agradaa. Me die so be source of kumchacha. Me manamo, me manajuma pa, me manakwaba. Me mano welcome. Ewa hini yenim ni oye no. Onye na enso nyame yeni na nyame nso enhira no. So wale na de wa the samba social media. Na be ye social media. E mani me mana on wale a won de on wale ye ba social o de 1 year no na wale ye nagu. Awade me sofu kum chacha me awale jaye me sososo. Me mpa awale jaye enye. Ba so ti awade ase na be ma twetuo wo so. Na be ma twe acid. Na wo twe sekan wo so a. E se wo munyansa na wudwane je wo kra nkwa. Eba too much GHS so ebusu ensem bi etigu ewo ye ntentan fidi ahodo ne so obi a kire na dwen e de fa ho say ye mama part enka ntete na chese akomadwuma no wo ye ne wa fa nyame a wo so evangelist ebi kire se na evangelist a wo ye ekra school be na akoye ntete be na akoje ye a wotimi nya asa abodin anso ho ene wo bo deliverance a kire se heavy akwantu adwuma na no gusu a wo ye eno na Ghana for do na nam so a wo e kire wo ma dwon so adwen kire no comment section or FM ebusa mama yin try homra ye ba ye de beseso me sansu ema wakwa ba biem na ebusa ye try ho abade a na chese ye de hyeso ano no me aka prophet kum chacha ewo studio ha na ono e na ye no eba betu ana mo emu nka me ho na ye ma na kwa aba na emfa hyeso odi fo ye mo akwa aba eba too much hyeso me jo so me ni aba nyeme matsen ya me adom me ho odin ti na mete ya sa ade yeso eja mo de ye ba oyale fu bi e metena ha good bibia e kama too much bibia e kama yale fu bi ma ya me insha so me nchia wahwefo ne watiefo nyina ne ade yen kase wonyame nshiro bia wano so awote se empress pepe awo ye pani anakola e be fa ni sa pani akola me pani akola Odi for ensem bi abeto ayentintan fidie ni so obi a kire na dwen e de fa ho eye mama party ne wo evangelist a chese dwuma ne de wo ye bi pa ne nyina no Ghana fo kire wo ma dwene ne ya obeka yense de wo nso adwentwe fa ho ne fa to dwana ento aso me da se on se wo nkomodie mo no wo kan bi se maame no wanko school be no ko ye fa asofudie an evangelist na oye no dia me pesa me kan say nyame djuma no eyofre calling emfa so ko school na wan ko school en emfa so wakọ bible school ana won ko bible school wo hwe bible mu a John 3:27 Yohani ka say obi ntumi nye bibi da ade se wodi firi soro man obi ntumi nya asofu djuma ade so wodi firi soro and Peter and the dikanfo na ba no dodo na nko school according to Acts chapter 4 verse 13 ohun Peter and John no nam no ye ni po ye papa hwe akwa onsu ade da na enso no onim nyame yesem even Jesus impo when secret so wade mo da according to John 7:14 to 16 afashe ni mfrimfrim Yesu kwa so fie eko preaching ni ye Judafo no wa na o ka say ye den obi a wonsu ade da onim Bible mu say ena Yesu se me nkyerɛkyerɛ nyame de ade osoma me no de ma eti Bible no emfa ni school one say maka Peter tamen wosra ba Peter so no according to Acts chapter 2 verse 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 wow Peter kodina Jerusalem Kenya say many part 3,000 sakrai mama Agradaa me feel say enkane no ye konfo enenne wasesem wabeye Samaria ni ba odi adanse obrone beka say is done. Now it's done not just in somewhere coach we say wa shasi a ye preaching any deliverance ahodo wo ye na say ye hwe ye bra wo free akomadwuma ni be wura nyame mu Ghana for kire wo ma dwene say it is too early say wo be shasi de ne nsa to amanfo so wo hu ne say enye too early
Say nyame frɛ nipa one day. Na one day na ɔde na dom na dua wo moda no. Na woyɛ nyina nso na wunya education na wusua de efiri mu. So obi ye police na so still gusu ko school. And ebi no obi ye soldier na gusu ko school. Eti woyɛ adwuma ni nyina na wo learn na wusua bi kan na wunya nim de kan na wusua bi kan. Se me fe se eno na ogusu a oyɛ. Na wo hwe eye heaven akantu ya they say wa sha se a wo ye Ghana for kasa e de fa ho se eye akomadwuma ni obo asofo achipa ene wo be wura nyame mu ni so adane abaye akonfo ni so Ghana for je se eye frakadam bi ni wa sha se a wo ye ana no so no eye frakadam adwuma na wo ye da bi mi hu ne se eye frakadam mi die mi hu ne sa se sebe ene mom na wo no won se Samaria ni ba won se won no obi a wo twen dom pa ma Christ. If you say, "O she a yesu no, yama wo mu ye no, obroni beka say a mystery." It was no crouching a dom, and obi ti say Paul. Na first ne friend Saul, and obey Paul. Na boni and no wodi any near na wo ye no. Nyame friend no. I used to try and show what Damascus to and srafa no. Adia Paul obey and Peter and yebi. As you have one mu bi any wo yebi. If you say one no. Or the nabla boy ye testimony at the men crofo. So fukum chacha me tiwe. So I'll come kuro match ma pedwa. Enkane me to me twa board ye. E tofo me be ye dede. Twa na me de machi age. En tofo experience. Oni mo. E bi ana obo ye bi. He good. So that's here. Eniema ye fam kubewia. Akukọ me so mu sesi a metew kon. Mo ana eniema bone ne nkola bone sam ntokwa eniye den saade ye nyina so me da wurade asese ne nyina afiri me so ba akopɛ na emfiri me so eniye den no saade ye ma ne nyina na me ye nyina ma jai ade a awurade na hu se e ya akyede ai no de ode akyɛ me no ye eniye den eno de me yifiri mu enye yi so atiase eti maame Evangelist Patricia former Agradaa medie so be source of kum chacha me manamo me manadwuma pa me manakwaba me mano welcome ewa hini yenim ni oye no onye na enso nyame yani na nyame nso enhira no won say Ghana ha no ade bia wo be ye bia ni pa beka wo ye papa ye beka wo ye bone ye beka first no many unia empress kasa na me kan bi say first no na asofo issue ba na asofo kum chacha na maka obi say e na asofo no defend asofo e no defend asofo no defend asofo e na asofo issue ba na kan so a hey oboni ni asofo achi oboni ni asofo achi kosi kwada unya thank you unya silver unya akokofuru unya silver ade bia wo be ye nipa beka nyame obo ni wiase kora oto nsu a na obi akogina ba bia na ensuo ya to nkwase ya to owi abo a na obi akogina ba bia na owi ya bo nkwase ya bo ade nyame be ye bia nipa kan edi sofukum chacha ya beka se o ye bibia mentie nipa tie soro Luke 6:26 say nipa wo wiase nyina abomudimpa ekes Matthew 5:11-12 say nshira no so ya mo no time mo no kan se mo tomo so e ba sa mo ni nye ti maame Agradaa former maame Agradaa Evangelist Patricia dia oye no onko so na onye okay onko so na wonye ba what do we say nyame betumi ayuso na ma konfo bebra asakra akonfo ni bi so se wo boa oh dabi eno de eye oh message nyame hwa obi di se kwaku bronsam sofo meni kwaku bronsam hia adom FM oko YouTube apa ko check eye tournament wo studio oh nasa na ka me bo na nkasa me ho odden batuo no so ho so ada se ka me bo no oko YouTube abenkum chacha plus kwaku bronsam meni obi a meni kwaku bronsam sisu na no de ba kwaku bronsam last year ya meni ni kosia wo OKFM ye program kama ana ne kwaku bronsam kora
Mimi ni number kura ke wo ma ka me friend. Wo ye nipa. Ana Kwaku Bronsam otonom pa. Yeah, otonom. Wo say ni Bible. Otonom ni Bible. Eti nipa bi say no. Nyame betumi de nsa aka no easy. Lord I say. Nyame betumi de nsa aka no easy. Eti no sabe obi kom no so mbosoma. Yela na ye bekasa wa yela. Wonim han no by nyame eba fa ni easy. Wodina wa na obi di say Nana Agradaa. Niama wa ye wo so otu o mebrebe. Ene ya bo platform no ogina no evangelism. Na wo te akonfo to a. Ono ena obetumi ate won to yie. So I say. Sana Kwaku Bronsam so ote. Okasa ote akonfo to a obetumi ate ni yie. Those days ya na ye preach no. Ewo Kumase no one guy am born ni din wa na friend Sule. No ye Muslim no be ye sofo. Eti wonim said ye yi magic. Eya akomo adwuma na yi scan ade. Wonim ni nyina me wo kire me. De akonfo bi aye bi ya minim ye. Opa ko OK FM. Na bo YouTube. Obo say UTV and OK FM. Me na me de box be see ho. Emma yetete ahabangu mo. Ye bi so na adaniska. Na ni nyina trick no. Na ye trick. So ko OK FM YouTube na gba. Na ko UTV na gba e wo. Na ye trick. Me wi so me chire mu live. Because Sule and the chile be sade. Sule na chile me no nim kwan akonfo e fa so ehwim sky ye magic ye we. E bi o wa America ye no mokora na adani moja. Ni nyina no ye trick. So I say it's no ya maame no nyame nhira no yeah once and then so obi kasa me koye sika gale wo ba bia na me kwaji sika dura no tie konfo Agradaa evangelist Patricia na wo tie ni message ko na wonko because ko na ya azan ye be hu na Ghana for kire se niema ekoso nyina no ni kunu ntimi ma abonten me kasa enu nti nya dia na dwuma na yire ne ye no fo aso nkire mu bi o bisa eden na ni ko meka senka won se ne niema ekwe wo ye komadwuma ekura ne duru mre bi a papa itimi ba abonten ebe kasa na enne ya wa fa nyame anko wo nyina wo the same line as ni kunu na ye din won se bi enye be ma bi ana onim bedwam kasa so ati ase na yili na Awurade afra so no so ye sofo oye sofo ase ye o preach it will preach in grofo ho no kasa ben biem na ombrasa o me kasa senka wo ba be ka bibia man grofo ne se dia da bi ada se question we na abro bi obi bisa me sofo kum chacha ye hu o ma wo social media da me ba obechenchena mana ana obeton nkati wo social media nyame afre me ba de me ni ba social sa wo ye obi a wo ye public figure bia so person wa wale ye gina na wo ma enye wo mfa ho dia yi won free social media me ma sole ya me ye different me ma abrabo ye different me am social media we no ye different ma chichem me mfa ma sole e me kan social media ho so ade ase eti me hwe sofo a we won we ye expose ni ade sa wo pe me hu bibia ye me expose wa sole ya unya eden kura na be nyame me nya de bone e na wunya bi me ma sole na me ye ni different ma busu ye different ana me social media ni ye different one say one wale ya me kan bi chile Zendi Camel ebrebia o ya madam fo pa ni ko ya madam fo one ba social media ni ade na me hwe na so da bi awade we ebenya program so wale na de wa de samba social media na be ye social media e mani me mana on wale ya won de on wale ye ba social o de 1 year no na wale ye nagu na se medical ne felan so mo wa no mo ti so mo kopa ewi ase eduane obi di wu no obi wu nyankwa ka obi fua ka obi fua onkodu no obi edini kodu esono wo yu osebre ena sono wo dabo esebre eti se de owabo ndin no medical no a wabo ndin no ebia
on be to me about social media. Abaya the one by 1,000 years and yashi. But I won't come out Koyabia. Obi abokro no be almost by 10 years yen chenada. Obi suda crop or the action. Obi the coca brutal 20 years. Yen chenada. That will be called ya could do airport wow. A Heathrow airport. Down your channel. A sabran and crabia. Yet the obi ye and a sasani pa or fast quib. So I say, driver ni be a driver 10 years when you answer and said that. Will be a driver when we keep a will. Sabran and crabia and your pet. It's your percent what the any wabusiana yet a team one. That be men for what the and some. That be men for what the and some Emma. 18 and say, brother Sammy say, it's my brother. Why ye be I free actually or back I name it. Say, brother Sammy no send a yellow run and walk only. Yeah. They say those who be more. Who need I be there? They say also be there. Meaning when I walk. So I say, they say also be social media. So I come a while summer and grow for the problem with you. As of work, you will be. Elders will be, ministers will be. It's all the now to one of them. Now, solve what them, and soon what them. So, now the bar bonds here will be better now to so primary. Or the better for what the know, or no one the other one tougher. Then you know, will be so kind of no 2 my grown up in a wood. There be, sir, and you walk come on what to. Our dear Miss of Kumchacha me, our Lijaya and so. Mempa walijaye enye. Ba so ti awade ase. Na be matwe tuo wo so. Na be matwe acid. Na wo twe sekan wo so a. E se wo munyansa na wo dwane je wo kra nkwa. What you say? Dwane je wo kra nkwa. Sa awade a be ma that down sister be. Was ni ku atwe tuo wo na so 4 times. Ah, obeka kire me na me ka den so nkwa report na police nche me so fukum chacha magun krofo awade bebre awale bone maguno na asotwe bia man no ho me awale bone migu na asotwe be nyame kora be bone nsem obi a wote awade ase a be ma twituo ewo so watwe ne first atwe second sister de se baako be ma ne di ne gina wo yeso obekpo ne tuo pe na obu nkotodwe wasalanda nkwada ne nyina se obeku nkwada na ma onko report ato aso for me so onya ya wade no wo gya ye nse se wo ye na dwuma kama obi atena wade ase ne kwa ho ma yi ti setelia so I say na so ya hwea ti se 1983 kanaman awade abobidam eku nipa bi awale bone fufu abawo mu eno monyam wo mu kyen anwa mu wo batena wale bone ase na wo bewu nkwase ewuo yesi ewu nkwase ewuo no jai na tena se na di sijadie na kwa heaven eti awade de so fukum chacha me se wo uku atwituo wo so a na be ka kire me pe na maka do se pro station na won ko report last 2 years e mama ko 10 e na mema bi bu bo won tuo mema won ni man bi wo mama yenu miensa e bu bo bi tuo hwie acid na no gal bi ka so na wo fe ne kokko te se wa ne dia ne jeje chen wo de no ka so a boy bi ona na tie akwa ekura hwe ni su kura hye na omobo su na no apagya pepe wata no boy ni say girl na nya call enya message na ko fire wa buna hwe acid yagu ne ho empranchie ama nanim aye tuntum ati so obi ya di ni free charge abagana wa say na wata nkwase asem kwa etimedie awale bone abema betwetuo oba ebe fa acid that dey be your better I do a war be bad me you aba frase so fukum chacha sa na me da se na nko abusia na say ya sorry dwumade na so na say kum chacha for last week to na ye Agradaa prophet o frame ya hunyansa enke kum chacha street o frame ya no hunyansa now the me title prophet kum chacha thank you what the title na so na ye fe so I say because obi abetena ha ni title no de buy na na de be frame to be frame na be kum chacha there be because my firstborn when you chen
So I say, me papa ni nyincho. Me so me nyakoda. To frɛ me a yusu word ya beboa. Ka biem ne nko. Abusua ya sorry so dia ne na prophet kumchacha for last words etuja. Afi ne wo ho nyansa. Nyame hyira mo. Rather no be akese ni kwa mo bia. Amen. Abusua ha na brema akwan ma dia nko mo twetwe no nyina no esi like video no na share on all the social media platforms so me din editwa so hima.